Vabljeni na ogled filma na prostem na najvišji točki Novega mesta, na Trubarjevi ploščadi pred Mordoksovo kapelo, kjer domuje evangeličanska cerkev Dobrega pastirja. I made a decision yesterday to give my whole life, my family and my farm to Jesus. Something's changed in my heart. And I've seen some miracles. When God's creation's broken, He's more than able to fix it. Vera kot krompir. Navdihujoča, nagrajena južnoafriška drama, posneta po knjigi Augusta Bočana in temelji na resnični biografski zgodbi. We're gonna plant potatoes! Plant the potatoes now, they're gonna die and that's it. How do I do this, Lord? V sredo 24. julija ob 8:30 zvečer. Dobrodošli pod zvezde na najvišjo točko Novega mesta. Projekcija filma je brezplačna. Brezplačno parkirišče je na voljo v neposredni bližini pri gradu Grm pred tovarno Revoz. V primeru slabega vremena bo dogodek prestavljen.